Kemudian sia kamar rampasan tontong na Pak Ben puang matua lako kita. Ya moto anta sulep pada paranmu solanasang ke sita mo polio miki lante penanda bisaran na puang matua umpama tan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puang lata bahasa sia lata rangilan atu yate dia lalame Pak Pudian 22 angka samplo kasera saya lako 26 karua. Apa dolo lata bahasa tu kadang na puang matua ta masambayang. Masambayang kan ni mati olo malabi mi puang matua umparampo kurean sumangaki si tuang kasendeangki ranungki ke lau basakan ni kadami lan puang pena masallo kamu lau patudukan ni masambayangki cara nungki o puang ki sorong mati olo malabi mi lan sangan na puang Yesus. Amin. Apa iya tu kamu o puang dak mitoyang? Oh, otok na kamatotorangku madomi mo kami untun duina na dipakondi na kuah masorongan tangia ditalo masorongan tangia ditalo silu kaboro lan puang Yesus Kristus mak sorongan batuan na untandai kale lan bahasa Indonesia berserah. Untandai kale kumua lan agan mabanda sia masusah. Apa inang tontong mang mak patongan kumua pak tunduan naman nari puang matua tula untundui sia umparakai tu katuan na si misa tau lan umpatarui tu diona lolangan katuan na. Ke unting ngayoi ka mambandaran na kara-kara katuan. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Lamai Pak Basanta atu yate tanani umbasai sia untandai tu kumua umbasu si kapuanna sia magasanna kara-kara katuan marasan naulai Daud ya tu agan na Daud tonna atu yato butung-butung to kumua tae mau tu misa apa sia tae mau tu tong singa tu pakule la untundui Rosso sia bonong penaan na butung tolilin lolo lamay angka 55. Sia tang pabela mo lama kada lamay angka 10-an. Anna ya tuminto na poma sanang na punasang mo angka 10 kasera. Apalan unting ngayo tu kara-kara katuan magasa ya to. Tae anak aturan no sia memboko dia may puang matua tu Daud. Sangadina tontong bang mak sorongan ya moto anna umpalaku pak tunduan dio may puang matua na isan siya na patongan Daud kumua moy umbaso si magasan na tu agan katuan urampoi ina makuasa tu puang untundui ya tu peongli na Daud to kumua da amito yang puang mendani tanda manasana kumua tontong mak sorongan tu Daud laku puang matua. Siuluk solanasang lan ulolangan ni tekatuan Pak kamasena puang laku kita. Tantu tatandai sia tak akui lan penaanta sia lan katuanta tu kumua. Tae anna susitar rubang tu disanganna. La umpama sannang ki tu dah dilamintu tekatuan iate. Sangadina nenek duka tak olai tu kara-kara katuan magasa sia tang takule umpasan ni. Apa susi misa atau mak patongan lako Daud, lako puang matua susi Daud. Tantu ia ke tak olai tu susi na to inang laton duka ki tu mak pasande. Ba tu mak sorongan lako puang. Anna iya untundui ki lan umpana ta itu diona mintu lalan katuan ta. Amin. Tamak kure sumangat. Lan urnolai te dio nakatuang ki opuang. Nenek magasa. Mati olo malak mikini miongli kumoda mitoyang. Sangadina tundui kan opuang. Mati olo malak bibi kini mak sorongan. Lan sangan na puang Yesu. Kipo paranmu komilan mintu katuang ki. Amin. Pada kalando na totu kadan na puang matua tarangi.
tontong ki kure semangat ke tapak bagian ni tu kadang na pamatua lantai katuan ya teh. Kure semangat.